Sanibonani guys, igama ngiqabele niphathela amazwi lami e-Inimba ngomhla ka-23 April. Guys, uSydney uke wahamba-ke waya ku-Mr Mabandla uhlathi phela eyomcela ukuthi asayine i-contract yokuzoklina laphaya eZondo Technologies. Guys, siyakhumbula ukuthi-ke kwaba nenkinga phakathi kwabo bobabili nomndeni nje kahle kahle, njengoba nje uLwandle wamane wabulala-ke uLikamva. Manje-ke uthumeka unako ukuthi abantu bakoZondo bayizitha, kanti-ke noma thiwa abantu bayizitha, uma kuqhamuka i-business opportunity, ubutha buye ngemumva ebese-ke kuqhubeka ibhizinisi kube ilona eliza kuqala. Into akade yisho-ke leyo Sydney ukuthi guys, akumelanga sihlezi njalo sibambelele kwi-past. Vele indodana yami iyajeza isejele njengamanje ngokubulala uLikamva. What about you? Ngiyakudinga kwinkampani yami, ngiyazi ukuthi ngingasayinisa abanye abantu ukuthi bazongiklinela laphaya, but wena you are good for the job. Naye-ke uhlathi guys wayeka i-pride, wabona ukuthi isinkwa sakhe phela lesi, usinkwa sakoMabandla. Wavuma wathi kulungile, ngizovuma ukuthi ngisebenze nawe. Vele uLwandle uyajeza laphaya ejele, so akumelanga-ke izono zabantwana ziwele kobaba. So hhayi, ngizoyithatha le deal, I will sign this contract. Wajabula-ke guys uMr Zondo ebona ukuthi okay, at least kukhona umuntu azosebenzisana naye oloyal, nomuntu-ke amaziyo amjwayele, nomuntu-ke angase abe umngani wakhe futhi, ngoba phela babengazona izitha vele before everything went down. Guys, akupheli-ke lapho. Uyanga-ke siyakhumbula ukuthi uke wabiza amaphoyisa ebizela abazali bakhe ngayizolo. Manje-ke uGel usayisola ngoba amaphoyisa asehambile, sekumele aqondane ngqo nomndeni wakhe. Uqale wahamba-ke waya le ku-anti wakhe uThandeka eyosho ukuthi ndicela ukuba apha ekhaya kunomsindo, abazali abafuni nhlobo ukuva ntongami. UThandeka-ke guys akavaze nje aze amtotose uGel, ushilo ukuthi but it's understandable. Wena wenza njani ukuthi ubize amaphoyisa ubizele abazali bakho? Why would you do that? Wathi hawu anti, bendichilo kaloku ukuba andenzanga nto mna, bebengafuni ukungi-understanda, so ndase ngagcina sendibiza amaphoyisa. Utata undibethile kaloku, bathi even so nawe kumele uqonde manje ukuthi ukuhamba emhlabeni kaLikamva kumelanga ukwenza uyiphathe ngale ndlela uyiphathe. Wathi this is not about uLikamva, this is about me, and mina ndi-right, andinaso i-stress, andidingi professional help for ukuhamba kwaLikamva. This is my life. Labantu bengamelanga babe ndibethe kaloku. Futhi wena anti, bengicabanga ukuba usesayidini lami, bendicinga ukuba usesayidini lami, nawe futhi awukho kwisayidi lami. Okay fine, I'm going. Waphuma wahamba uGel ebona ukuthi akukho umuntu omtotosayo or omsizayo ekutheni-ke athi uhlathi urongi ngokuthi amshaye. Akupheli-ke lapho, hambile kuNtombo wayopheka lapha isitshuru se-beef, faka ukherothi omningi ngoba uyazi ukuthi is Hlathi's favorite dish. The engena nje uhlathi wathi tata unjani, andikwenzele i-favorite stew yakho, ndifake nokherothi omninzi tata. Wathi lalela la ntombazanyana, wena you are grounded. Wathi njani tata? Wathi awuzuphuma la endlini, awuvumelekile ukuya kubangani bakho, uzohlala la up until nditsho mina ukuba ungakwenza lokho. Wathi hawu tata. Wathi another thing, yabo i-birthday yakho ngikhanselishile. Wathi that's my 18th birthday. Wathi yes ndiyazi, ngingotatakho kaloku, ngeke ndize ndihlule uba uneminyaka emingaki. Vele i-18th birthday cinga nje, mna nomama wakho besisengiplanile ukuba sizokwenzela i-surprise birthday party. Bendithi nje ndikuspoila, ndikwenzela izinto ezimandi, izinto ezinhle, kodwa ngikukhanselile konke lokho. Umbizela njani utata wakho amaphoyisa? Wathi hawu tata sorry. Wathi hayi andifune sorry. Wahamba uhlathi waphinde wabuya. Wathi awungitshele mntanami, eminyakeni eminingi kangaka ngikuthanda, ngikukhulisa, ndikuphethe kakuhle, usucabanga ukuthi mina manje ngiyisilwanyana? Ucinga ukuba sengiyisilwane manje all of a sudden? Uyanga guys wabona ukuthi no, she messed up this time around. She really did. And waphuma wahamba uhlathi, bonakala nje ukuthi he means it. Le party iphelile guys, ikhanselishiwe, which means-ke uyanga uzoba more bitter cause vele-ke umndeni wakhe omthembisile uzomenzela iphathi indumezulu. Manje masisikanselishwa nawe uzobona ukuthi hayi cha, akathandwa ngampela kulela khaya. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabele niphathela amazwibela lami e-Inimba ngomhla ka-23 April. Guys, uSydney uke wahamba-ke waya ku-Mr Mabandla